افدم و همو دمین و خوش به تماشاوان هجاب خلک کنوش برنامه گوتوبش لسر اکران جن تیوی هم لپیش بریونه. امید مجاره خلک خویا ایش هفته رونهی باوجن سر پیواجوی اشتو جواکا دموکراتی کل باکوری کردستان و ترکیه بریوده چه هدی امنیزی سالوگرا شوتاندنا چکان لباکوری کردستان و گاوین دیروکی کو هاتن آویتن جبوب سرخصنا پیواجوی اشتو جواکا دموکراتیک گلو پیواجو گیایا چه آسته انجامن بچرنگی بخوره آنی و اف پیواجو بربکوه دچه انجامن بچرنگی ویت سبروجی ده ورن بدسخستن باندورا پیواجوی اشتو جواکا دموکراتیک لسر روجاوای کردستانی و پیواجوی انتگراسیون دموکراتیک کدناوا روجاوا و سوریایی ده تیمشاندن روشا آلین سیاسی یک کردی لروجاوای کردستانی یکیتی و یک ریزیا آلین کردی لروجاوای کردستانی بربکوه دچه جبو مسوگر کرنا مافی کردان ارکا کد که سر آلین سیاسی لروجاوای کردستانی گلو چیه بله تماشاوانین هجا اف پرس و گلک پرسین گریدایی ویم جاره امرگل میوان خواهین بهتر نقاش و گوتو بیش بکن جبو نقاش کرن و گوتو بیش کرن وان مجاران گل مستودیو ریزدار پروین یوسف هفسروکا پارتیا اکتیا دموکراتیک آماده یا ملگلوی هین بهتر وان مجاران بنرخینن و آنالیز بکن دمت خوش به ریزدار پروین تو بخیر هاتی برنامه گلک سپاس سابق قوت بجوره گلک سپاس بو تجی بله ریزدار پروین ام پیواجوی اشتو جواکا دموکراتیک دست فی بکن که 27 شباط سالا بوریده هات راگهاندن و که پیواجوی کی دیروکی هات راگهاندن سالک زیده تر در باس بویه هدی ام نزیکی سال و گرا پیک آنینا پیواجوی جیدبن یک جگاوین دیروکی بو شوتاندنا چکان بو جبو کو چارەسەریە لە باکووری کوردستانی و تورکیە بەسەر بکەوە ئەف پێواژوو هات ڕاگەاندن گاڤن بچرەنگی بخۆرئانی ئەنجامن بچرەنگی بخۆرئانی ڕێزار پەروین ji bo merhelê و qonaxa ku bakurê Kurdistan û Tirkî têr derbas dibû ev pêvajû çareseriyek biçirengî hûn çawa dixwînin سپاس ji bo te rastî jî em dibînin ku di demekî ku her derî alozî pirzgirêk şer bi taybet sed sala ku niham tê de jiyan dikin encama ku êdî raperînên gelan daketin ji bo guhertin û veguhertinê lêbelê bi xwe re tu guhertin nanî lê israra hêzên desthilatdar israra ku hêzên dagirker israra ku hêzên hegemen li ser rojhilata navîn her tim ji bo mafên gelan tekuşînê nakin û tê çareserî nadine pêş lêbelê em bêjin hem li Xezayê ku çawa rewşa gelê Filastînê bin pêkirin tûnekirin tê çareserî bixwerinanî hem jî em bêjin li hemû hewîrdorên rojhilata navîn di nav agîrekî mezin de hate meşandin ev hemê jî piştî 15 sala ji raperînên gelan raperînên ku her kesek guhertin û veguhertinê di sîstema xwe de dixwest hemû welatan yani ji Tûnisê dest pê kir û Mesrê dest pê kir û Yemenê dest pê kir heta di cîhanê hemî jî hate belav kirin hemû xwestekekî ku hevbeş hebû ku ev sîstema hey ne sîstemekî xizmeta gelan dike xizmeta demokratî nake xizmeta pirengî nake ji bo jî gel bi hemû em bêjin hêza xwe imkaniyetê xwe daketina qada û ji bo wê guhertin û veguhertin lêbelê bersiva em bêjin van raperîna projeyên ku hatine alternatîfên ku hatine ji bo gelan hatine pêşkêşkirin dîsa berdewamkirina hêzin hegemen ji bo ku guhertinê bi xwe re neynin desthilatîya xwe berdewam bikin şer û êrîşa berdewam bikin em bêjin koçberî li van herêma de bi zêde bikin û her wiha gelek pîlanên wan hene mijarên aborî ne mijarên avê ne mijarên gelek mijarên ku girêdayî bercewendiyên van hêzan e ji bo wê jî net xizmeta we de ku em bêjin aramî û istiqrarî û em bêjin bêşer an jî seknandina şeran werê di demekî ku ev hemû ast bilind bûne astê şeran bêçarebûne hatiye pêş rêberap û ew projeya em bêjin aşîtî û civaka demokratîk wek vekirinekî xilaskirinekî mirovahiyê ji bo Kurdistanê û her wiha ji bo rojhilata navîn wek projeyekî da diyar kirin em bêjin tevgera azadî 5 salê xwe ji tekuşînekî mezin tekuşînekî ku gelê Kurd ji tunebûnê anî hebûnê lê hebûnekî ku gereke bi hewîrdor re jiyan bike hewîrdora wî qebûl bike ne her tim erê ez Kurdim mafê min heye welatê min heye lêbelê her tim bibe navenda dîsa matirsiyê û kuştinê û em bêjin dijberiya gelan hemberî hevdû ber û vajiyê ve
پروژه ری برای پودای دیار کردن پروژه‌ای که کو گرک چک ورنه سکناندن گرک شر وری سکناندن جبوی جی آشتی به هفرجیان آشتی و گلان به هفدوره یعنی و گل کرد به سالانه به سالانه جبو تکوشینا آزادی و کهویه ما تکوشین دای مشاندن دولت ترک به همو هزا خو به همو امکانیات خو به همو درفت خو تکنیکا پیش کتی ام بیشن چای کردستانی روزانه 24 ساعته به همو شوازن تکنیک دانم کارانی جبو کو ام بیشن تفجر آزادی تونه بکن وان شکفته ده وان دگو چند اشقیا مانه امی حتی ام بیشن نمره لنگی وامای امی وان تونه بکن ما هرتش گرتیه لی چند مهن امی واخلاص کلی مدید بدوان سال داویده بتایبت و 4 سال داویده به همو آستا شر و تکنیک و ایریشین داین بشاندن نکاری نوی تفجر تونه بکن افده دیار کردن تفجر آزادی به همو هزا خو به همو امکانیات خو نکاری بکو دولت ترک بدي قانع كرن كو ما في من هي هبونه كي ما هي ام بكار من وهر وها يعني ام بيجن ما في خوجي بفي شري نكاري قزج بك لي بالي تفجر ازادي كو هبونا جلي كرد ايدي بسوغر كر د کردستان ده هر چهار پارچه کردستان ده جبو همو هیزن داگر کر سر آخا کردستانی ایدی مساج ده ام وکه گل کرد ننا وندا مترسین جبو هریم و به تایبت ترکیه دیروک کی دریج هیا گل کرد به گل ترک را به همو پیکاتیان را دیروک کی شهرستانی کی مزن به هفرجان کنه جبو ام وگره کی لی وگره کی دیروکی بدنا چیکرن ام تجاره وکه گل کرد نبونه صدم ترسیان جی صدم تونکرنی هلوشاندنا تی دولت بالعكس برواجيه في ام بونا نافندا دما قالك مينا كن ديروكي تيني تشاوا قال كرد وقال ترك بهفر اتفاق خو تشيكرنا كارينكو قالك هيزن ناف دولتي تنبكن وشارستاني بدنا افاكرن جبو يجي فقركي ديروكيه فقركي ترجيبا ما يا 5 سالا جتا كوشينكي مزن وهر وها بيشروجي كي كوج ارامي واستقراري وري افاكرن جبو يعني بر الترناتيفا الشر برواجي الشر كو اصرار شر بده چیکرن دبی کام دکارن به هفرجیان بکن. بله. یعنی پیواجو انترناتیفا شر کرنا بسالای به انجام ادی به هفرجیان کرنا برنگی کی آشتی. ریزار پروین پیواجو کی گو سالک دسر در باز دبه سالک نبهندی کی مروفت کار ولات کی آوا بکه. گلو گاوین شیمبری بچرنگی هاتن آویتنش هر دو آلیان ده سدما کیمبونا گاو آویتنین دی پیواجوی دو نگهاندنا انجامان سدم گلو چیل گورینرین و انالیزین و يعني نها ام استاد اخفن ام جبوي ام دبجن سالك و مادام ام هردو متفقن كو چاره سري بسكناندنا شره چاره سري به هفدو قبول كرنه لبلد د سلادار كي وك دولت تركيه كو 100 ساله هاوا كرنا دولت خل سر اساسي ام بيجن هستی و برماهی و کشتن و قتل کردن گلان خدای مشاندن جبوی و 100 سال دیجی بخوازه شران دریج بکه جمعی زده نمهم چقاسی گلی ترک هاتیه قتل کردن چقاسی گلی کرد هاتیه قتل یام هم های مناوی دسلاداریاوی و داگرکنای وری بردوام کردن جبوی انسیاتیف ری برابو و پیواجو پیشنگتیاری برابو جبوی جی به باوری که مزن و تکوشینه و مرحله جی ده پیش گاوین هاتین آویتن د آلیه هم ری براپو هم جی ام بیژن تفجر آزادی گاو آویتن لیبل دولت ترک جغین آستا داخویانیه تجاوبنها نهاتي آبتن جبركو هي يعني أو هشمندي هي نهاتي أشكاندن أو هشمندية كو قبول كرنكي بدي تشكرن أم بيجن أو قاسي مترسي وخطري لسا أنجي جوهرتن الرجلات نابين وهر كسك جد زاني كويرو دما أف جوهرتن الرجلات نابين ده شيء بشر وإيريشن تنا تشكرن ويلسر دولة ترك درجة أفشر هري وجوهرتن ده هندري تركيا درجة وري تشكرن بقيم ورزا دولة ترك بيانجي جدر في قيمة ورزا دولة ترك وجوهرتن شيء بيجبر بيلا جوهرتن تشكرن إيدي جور جلان نجور جلان ليه جوهرتن بده تشكرن چیا یاته لازمه وری تشکرن گرک او جوهرتن هر کس گورخواجی گاوا باویج بگو او گوهرتن د خدمت مرحله د خدمت گلانده بیج بویجی ریبر اپوی د بیجی به گوهرتن که ترکیه د چی ام بخوازن نخوازن پروژین امریکی هنه پروژین اسرائیل هنه بریتانیا طیبت هنه گوهرتن دموغرافیا رجلات ناوین گلک سینورن سیاسی ورنه گوهرتن ادین روشاک و ام بیجن سیاستا کو یک عالی مقابل یک عالی گلک پروژه هنه مثلا ام بیجن دولت ترک و اسرائیل بلکه گلک مجرد دجبریه هفدود کله گلک مجرد جی هفبه
باشن بروژه وای آوری به دوره نه پروژه وای سلاحی شر نه به دوره جبویش بود اتفاق و افتکی نونا خرا کرن ام اتفاقی که بدنا چیکرن جبو مصلحتا گلی مبی مصلحتا گلی مج با آواکرنا آشیتیه جبویش اف گاون هاتین آویتن گاون جبر کود انسیاتیف دستری براپود به قناعت کی مزن دو بیجی 100 سال انو یا کوم درباز به وان تجربه وان خوندنا ما راست دت پیشروجره چاره سری نبشره جبویجی ام تشکا بشوتینن ام بیجن هن حوال هرنا امرالی ام بیجن داخلانی ورندانین لی یا مهم کو ام به هر دو عالی به هدور قانع بن کو اف پروژه چاره سریا و پرزگره که به دانستاندن و به دیالوگیه جبویجی سه گاون اساسی ری براپود بیجی یا دست به دیالوگ یا دو تأکید و یا تثبیت یعنی ام دما دانستاندن ام گره که تأکید بکن به هفرو به قناعت بکن کو چاره سری دویریه ده یا دی تثبیت ای بریا قانونی بریا ریاضگونی دما کو وید بیجی او اف پروژه و اف پیشنیار و اف پیشدیتنی ری براپونه لیبل دولت ترک ویرنگینا فکری ام وی بپرسن ریزدار پروین تا بحثا مجاری زاگونی کر خو ریا چاره سریه نه مجاری کی لشکریه کو ام بیجن سر اساس و لشکری هاتیه تو نکرن دالی زاگونی ده پیوستی گاو ورن آویتن لی دولت ترک هر دبینه وکی سرکفتنه کی بو خو پک که تو نکر چکاتن شوتاندن وکی کود جنگ کی دیو او بسرکتیه لی دوی مجاری ده هفدیتن هنه بیواجو که دانستاندن هيا گرگ مجاری زاگونی لپیش به تا کو مافورن سوگر کرن یک جوان آلین زاگونی گو هر کس سر له هفدی که زاگونی ناو دولتی ده پیوسل گوری تمنی بریز عبدالله جلان آزاد ببه هم جی یانجی مافی هیویه وره بدست خستن سرکش وی پیواجوی بخواه کد مشینه و که بی دینامیکا وی پیواجوی گرتیه اویا حتی چه اصی باوریه دیده که اف پیواجو بسر بکه هگه وره بردان گاو آویتنک بویرنگ وره آویتن و چه خاصی باندوری الپیواجوی بکه؟ یعنی پیواجو چه قاسی پیروز به چه قاسی به همو نرخین خوین پیروز کو تأکید که کو راستی که دیروکی هیا راستی که کو ام نهرن ایدی شر به جهه چاره سریه جبوی جی به باوریه دما کو خواسته هر دو عالی بنوی گاور ناویتن دی ثابت تاکید کم دولت ترک دولت کی کو هر تم بشران به ناکوکیان ده هری میده بده شکران پرزگری که خو یعنی پرزگری که تحویل پرزگری که دی کرده پرزگری جه اساسا چاره سر بکنه جبوی جی ام بیجن گلک مجارن گلان هنا ارمنا را به سوریان را ام بیجن مسلمانون ها نقبه مسلمان ده تبلیغ وی کی مزن دایه شکران خو هر تم وک هزا چاره سری ببین لیبل پرزگری که تحویل پرزگری که مستر دکت بخورت چاره سری نه دایه شکران جبوی دما کو اف گاف به علی زاگونی ورنه چاره سر کرن ایدی او دجبریا 100 سالا کرد و ترکال همبری هفدو وقت دجمنال هفدو نارین و اوی وری سکنادن دما کو زاگونه کی کو مافی من بپارزه از همولاتی کی د سروی آخر سروی عردنگاری جیان دکم حتی کو پرزگری که ما جبو هن ناواره ام دکارن بدنا گوهردن ام د ترکیه کی دموکراتیک دت خوازن جیان کن دما د ترکیه کی دموکراتیک مافی گلی کرد مافی گلی ترک جوری پاراست ام به هفره یعنی از نه مافی خو قزنج بکن لسر اساسی مافی انت یعنی عرضات داگر بکم یعنی دوی هشمندی ده برو واجبه یعنی پروژه هبونا وانجلا هبونا دیروکی تثبیت دکی جبوی جی یعنی چاره سریای بگاون قانونی و دستوری نه لیبله جروجا کو او مجلس هاتی آوا کرن مجلس اقدانه دا جبو کو وان گاوا با بجبر کو هر کس قانع کو شروری سکنادن گاوا دویمین اف سکنادن اشر ماینده ببینه و چاو ماینده جبو کو ام نما دجبرتی له دو بنرن بریا وا قانون وان زاگونه قانون زاگون جی قومیته دوین باوری دوی دم درنج گرک به هفره بدون بستینن میناکا بینن ولاتن هویردور چاو ام بیجن وی پرنگینا خودت حوین ام جی دکانوی نمونه بدنا پیکانی خوش دپنج طبقه د اف کمیته هات آوا کرن ریزار پروین دنرينا ودا وي كوميتي رولك تشاوال از دي بيواجوي ده يعني ازدهات ما خفتني او كوميتي روجا هاتي دا مزراندن بقلك شاشتي على درباسبو يعني دماكو بنافي كوميتي تركيا كي بي ترور اي اف بخوا برزگيري كي مثلا دماكو ام تشابي تروري هبدو بنرم نبچابي چار سري دنر کسی که کردش بوچه داکت نچیا بوچه ام بیجن وقت گور او دو بیجن اشقیا بنیانجی جدر و قانون درکتن جبر کو مافی که وید هاتا تونه کرن مافی ویتی خوارن هبوناوی نهاتی اری کرن زمانی وی قدخه یا چاند وی قدخه زمان ام بیجن دیلانه کی به کردی قدخه دکن
و چاوزد وڵاتێکی ڤیرەنگی دە ژیان بکەم و تشتێک چێنەوەی نا پێشەڕۆژێکی ینی ئەمبێژن ئەو قاسی جوان دبینن هەمە وڵات بەسەربەست ژیان دەکەن ئەم هەم وڵاتیکی ئازاد دەست دخوازم ئەس دخوازم دووی وڵاتی تەمام کوردستانێکی سەربەخۆ و ئازاد تمام تشتێکی کوسینۆرە تێشکاندن تمام ئەم نەوەی ناپەژین ئەم یا دەپەژین ئەم دەبێژن دەوێ کوردستانێدا ئیدی دیرۆکێکی هەبەش هاتیە چێک ئەم باوەریە بە دیرۆکی بینیش بۆیژی ئەم بە هەورە بکاربن ئازاد ژیان بکەن ناوێ پرۆژەیە گەرەکە ئەم بناوبکن بە قانونی دەوەری ناسکردن چماوێ ناوێ تورکیەکی بێتەرۆر بێ تەرۆربوون تەنێ بە کووردا بە بدەگیردانژی تەنێ پرزگریکە پەکێکی بە بدەگیردان بەسەری خوا ڕێگرتنە چارەسەریە ژبەر و دەوێ ڕەوشاکوونها ئەم تێدە ژیانکن بە تایبەت ئەم بێژن مژارن داعش و مژارن گەلێک قاعیدەیە و گەلێک ئەم بێژن هێزن ئیک و ڕسمی دەلیستێن تەرۆرێدا تێنە ناسکردن چی وەختێت دەبێژێ مەنا تو پرزگرێک نەپرزگریکە گەلێک کوردە ئەو قۆمیتە هاتی ئاواکردن دامەزراندنا قۆمیتێژ بۆ ئاواکردنا ئەم بێژن چارەسەری ژ پرزگرێکە گەلێک کوردە پرزگرێکە گەلێک کورد بە ڕیا تەرۆری نای چارەسەر پرزگرێکە گەلێک کورد بە هەبوونا گەلێک کورد بە قبولکردنا گەلێک کورد بە زمانێوی بە چاندێوی بە دیرۆکاوی یا دەوڵەمەند بە هەفکاریە بە هەورە کارکردن بە هەمێ ینی خاڵن و بە هەورە ژیانکردن گەرەکەم هەردوو قبول بکەن دەماک و ئەو قۆمیتە بشاشتی دەوەێ چارەسەرکەم تە هێویا بخۆرە نەدەچێکرد ji bo jî te xwe jî pirsayekê de te got mijarên gavin ku werna avêtin komîtekî ku mafê gelê Kurd bi Tirkiyekî azad de gereke wê nîqaş bike Tirkiyekî demokratîk de gereke wê nîqaş bike îradeya pêk hate hema berçav bigire ku teşkîlkirina wê komîtê bi çi rêbazî hatiye teşkîlkirin gerek were mafê hêviyê ku hem temenê wê mezin bûye hem jî yani ew rêvebertiya vê projeyê dike divê statuwa vê kesayetê were naskirin neyê kesayetekî bi rêzeya û tenê hevdîtinekî bi veşartê bi dizî were çêkirin êdî em de wan sînora bidne şikandin qebûlkirinekî hev bidne erêkirin û resmî danûstandin werne çêkirin hem mafê hêvî hem jî ev diyalog û danûstandin resmî bi navê were kirin itîfaqiya bi filan dîrokê bi filan kesî re bi filan hêzê re rasterast em gihane vê itîfaqê hêzekî dewletekî yan jî hikûmetekî ji xwe bawer bi wê vî rengî gava bavêje wê heta kengî wê biriya veşartî wê danûstandina bide çêkirin yan jî wê elan bikî weke destkeftîkî serkeftinekî ku seknadina şer em hemû jî dizanin ku îrade ne destê rêberapo de ne bi îrada rêberapo ticara ne PKK û ne jî dewleta Tirk dikarî bûn vî şerî bidne seknandin rêberapo bi îradeya xwe ya xurt bi îradeya xwe ya ku min ev partiya daya ava kirin tevgerekî ku bi ji tunebûnê hebûnek da çêkirin hebûna gelê Kurd îro misoger hatiye kirin kesek nikare îdeyên kar bike lê hebûnekî çawa ew tê nîqaşkirin gerek em wê nîqaş bikin ji bo ku careke dê miltîcayê sîlah nebin ji bo ku careke dê miltîcayê em bêjin êrişên rasterast nekin em berê xwe çima didine rêyê ku rêbazên çareser ji bo em dewleta Tirkiyan jî hêzin dagirkir em wa mecbûr mafê me naz bikin dema ku mafê me naz bikin dema ku qanûnê de hebûna me erê bikin kesek iltica îşera nabe berê xwe nade wan çiyaye wê ew çiyan bi gul û gulîstana werne xemlandin wê bi jiyanekî hevbeş û jiyanekî xweş wê şaristaniya ku hebûna yanî koka şaristaniya rojdata navîn yan jî ya cîhanê jî em dikanin vegera dîrokê îro ew hemû eraziyê ku niha meydana şer bûn yanî seroketî ew şer da seknadin rêberapo ew şer da seknadin ew nêrîna dayê çêkirin şûna şer û sîlah ew şûna em ê şer bidne seknandin em ê aşîtî bidne ava kirin em ê karekî hevbeş bidne çêkirin em pêşeroja zaroka bêşer bila zarokekî Kurd zarokekî Tirk bi şer nefikirî ji tirsa şer baz nede ji bo wê jî gereke em bi hev re jiyan kirin ji niha û hesabê xwe sed sala bikin em ticara bila çareserî ne çêkirina şer an jî daxistina şer rêzdar Perwîn te xalek bal kişand ser wê کو em bi aşîtî bi hev re jiyan bikin dema ku mirov şaştiyê xwe nebîne bêguman wê nikar bi sereraz jî bike yan jî raz jî bike mesela berî çend roja Erdogan di axuyanekê da ku dîroka me gelekî paqij e ti komkujî ti êrî ji me dîroka me di tuneyim mirovekî ku bi vî rengî bifikire û dîroka wan di 400 salî Osmaniyan ev herîm hemû dagirkirine ew qas komkujî bi serê Kurdan heta dar û erda Kurdan ji wan nefilîtiye bi vî rengî nêzîkatî û hişmendiyek bi vî rengî wek hişmendiya AKP
رین چارەسەریە بوان ڕگەلەوەی چاوە بە هێویاتە دی پێواژوی ئاشتیدا ji bo kobrasî carekedin dubare nebej ber her çendî şandeya îmralî hevdîtina dike daxuyaniya dide her dem tekeziyê dike ku maf misoger bej ber heta niha tiştekî şînber nehatiye kirin her dem jî PKK tekez dike heger vî rengî berdewam bike dibe ku qonaxekedina şer dest pê bike ji bo ku pêvajo bi ser bikeve em bi kurtasî vê bipirsin pêwîst çi were kirin guhertinên ser erdê şînber werin avêt rast e xwe Erdoğan piştî banga rêberapo Erdoğan cudayî ev xefna dawî de gotî ji ber heta heme ihsaiyatên hejmarên kuştiya dan hejmarên got di zîndanê me de gelekî maf hatine xwarin ji bo jî em etirafê bi rastî û heqeta vê dîrokê dikin ku ev dîrok bi xwe re çareserî neanî piştî banga rêberapo rasterast daxuyanî wî jane îro em dibînin piştî salekî ji bêga bêçarebûnê yan jî em bêjin xetmandina vê projeyê ku carekê dî vê daxuyanî de cê mixabiniye yanî cihê ku em bêjin dîsa carekê dî israra ser şer israra bêçarebûnê dide pêş ji bo ji bo ku gavên şînber werna avêtin gerek ew komîte hatiye damizrandin bi zagonên ku rasterast xizmeta merhelê bikin xizmeta vê projê gerek ava bikin em ku ji bo ku ciwanên Kurd yan jî ciwanên Tirk yan jî ji bo hemalatîkî di Tirkiyede berê xwe nedê şeran berê xwe nedê kuştinê berê xwe nedê êrîşan em ê çi çê pêşeroja zarokê xwe bidine çêkirin tifaqa gelan bidine avakirin ew tifaq bi gotinekî bi hilwestekî bi daxuyanekî nayê çareserkirin gerek bibin madeyên zagonî ji bo mayînde bimîne ji bo ku bibe mîrasên pêşerojê ji bo wê ev gavên erînî ne ji bo wê jî em gerek wê li ser wê xetê bimeşîn ne ser xeta ku wala Türkiyekî bê teror yan jî em bêjin em serketine va me sîlah dawiya van hêza anîne yan jî wê qanûnekî demkî derbixin ji bo ku ê ku destê wa dixwînê de nebû em ê wa efû bikin ev ne zimanê çareserî ev zimanê ku dîsa israra ku şer berdewamkî sed sala wekî te got pirsgirêk bi pirsgirêkê çareser bikî rast e yanî wê pirsgirêka dema de esas de çareser bikî nexşerê xuya zelal ev komîte ava bûye ev komîte gerek ji bo mafê gelê Kurd مسوگر بکه دستوران پیشروجه ده هبونه کی کرده هیا زمانی وی نما قد خوی نب زمانی خو بز دیلان خو به چند خوری گرتن وری ام سربست جان بکن زمانی کی کو نت دایم خدا دایم زمانی کی کو چاوت به ترکی داخفی از به کردی داخفم اف زمان تجادش بریا منک تچ مجوی زمانی ده ترسی دیروگ کی ما 100 سال به دوره شهرستانی اواکری ام چ ما انکار بکن جبوه يعني هر سال ده بتوه ام بيجن ديروكا جخوينه بده بخوندن ديروكا كو هم اكابي هم بري اكابي هاتنه هر لسر داگر كرن سر تونه كرنا گلان خدانه جاكن بخراج غيني خوينه نانيه غيني دجبريا گلان هم بري هدونانيه جبوه چارسري به آواکرنا دستورن راست به مسوگریا مافین گلی کرده و هر وها استاتواری بر اپو گره کوری ناسکر. بله. اف 100 سال را اف مرحله بمینهش نش ایرو رد دیار ده یعنی تی گاون ورنا آبتن و گاون کود 100 سال داشین بر جاون ایدی شروری سکنن جبوی جی گرک استاتوا وان کسات ورنا یکو پیشنگتیاوی دی که کو دانستاندرات که یکو نقشه‌ای زلال که یکو انسیاتیو دایم شاندن ری برا اپو استاتوا گره کوری ناسکرن. بدی کو تمافی من یعنی تجیانا من یعنی جیت پیشروجا من نقاش ده که یا دسپیک پیشنگ قیمت کریه زندانی ده ایرو او مرحله بریفه ده ایرو ویش شردای سکنن ایرو وی اف ام بیژن پروژه که نه دای دیار کردن جو ویش گرست تو سروکاتی ناس وری ناس کردن بله ام بین باندورا وی پیواژوی ام هنکی بنرخین رزار پروین بگو من دما کو ام بیژن کردستان دبکو دجمن کریه 4 پرچه بسینورین خو لید نوا خود وکی کرد ایشیه که برینیه که هم پرزگریه که چهار سریجی دبکوریاوی یک به پیواژوی اشتو جواکا دموکراتیک دست بیکرنا الباکوری کردستانی باندورک چاوال روجاوی کردستانی هات کرن به دست بیکرنا و پیواژوی بگو من دمی داویده بکتنا رژیما بعذب هاتنا هاتشیده وقت بجروش دنوا ساله که دگله گوهرتن هاتن چیکرن گله که هم آریشجی درکتن هم جی پرسگریک درکتن هم آلوزی درکتن ده انجام ده پیمانا بیستو نه چله یا هری داوی درکت پیش اف پیواژو حتی چه آستی خودی رول بود امزه کرنا پیمانا بیستو نه چله ده
نها يعني تبخوجي دا ديار كرن دجمني آخا آنجي داگر كري آخا كردستان كرنا چار پارچه نوا باور كرنا كردا باور كرنا پارچه بون اكي كو ام بيجن دي سياسي دا آلية دجبرتية دا بهاتية بردوام كرن لبالي كرد لكو داري ببن هرتم پیشگیری هفدکن هرتم او پارچه بون رد کرنا عینی وقت دا دولت ترکشی و هیزن داگر کر سر آخا کردستانی ده ایرو دبینن هیزه که آنجی پارچه کی کردستانی کو دیگه استاتوا خو مترسی خودت ندیار کرن دجبریه دکن جبوجی راست روجا شورش روجاوا دست بکری حتی روجا ایرو مداخله راست دولت تک لسر به شورشی نخوازه به خودی دست کفتی نخوازی کو سر بکوه نخوازی کو مافی گلی کرد در سوریا دوره ناس کرن جبوه هر به همو امکانیات خو درفت خو هولدان گیری کو ام بیژن و شورشی بن پی بکی تو نبکی ل به حجت اوی چیه بهاناوی چیه کو تفجر آزادی الورهه PKK الورهه و ام ایریشی PKK بکن ایدما PKK بخو فسح کر ایدی چه حجت دولت ترکمنی تحجت وینما جبوجی بلکی امنها وک شیروه دکن PKK یعنی تفجر آزادی سه سلاح خو شوطاندن او چک نه به هجماره دما کو او چک هاتنا شوطاندن ام حمجي دبینن راست کردستان ده يعني حمش الشر هذا سكنادن او سلاح کو دولت ترك بكارتانيان هاتنا سكنادن نسس چكن غريلا هاتنا شوطاندن حجتا دولت ترك هاتا سكنادن حجتا هيزن داگر كر هاتنا سكنادن او ايريشن کو دجبريا سرگل كردانه مشاندن هاتنا سكنادن جبوي باندورا خو راستراس لسر روجاوای کردستان کر لسر گهرتون و گهرتن سوری ددانه چه کرن جبوه او سرانسری با کروجات سوری روزانه دهاتن ایریش کرن او ایریش هات نسکنن سرانسری امبیجن شنگال دهاتا ایریش کرن او ایریش هات نسکنن باشور کردستان حمو چاو و نوال کردستان حمو ببونه روزانه ایریشو شرکی مزن دهاتا مشاندن فسکناندن شر جبو هر چه پارچه کردستانی دنگ ودانه کی مزن دا و تاثیر کی خو راست داد چیکرن جبو اجبر کو سوری دروشه کی گوهرتون و گوهرتنه ده و دما کو حجت دولت ترک نبونه گرک گاوا پاش دبابه جبو جی راست لسر پروژه اشتی لسر دانستانده من رژیم سوری رژی دانه گوهرتن جبو ادی حجت دولت انجی حکومت شام نما کو بیژن ام نکارن دنگ بکنج بر کو دولت ترک بهانه وهنه لفيدري شركت انجي ماترسيك جبو يجي تاثيرك كي خويا مازن دا شكرا لبري او اتفاق بيستونه بالتايبات جي يعني إيريشكي مازن سرانسري باكور رجات السوري جي حلب وشيخ مسعود دس بيكر حتى كو ام بيجن درباسي حمو هري من باكور رجات السوري هاتا كرن راسيجي مداخله ري برابوكو از ايدي ما بانكا اشيتي اعلان كري شبو هر چهار پارچه کردستان شر گره کوری سکناندن به کردار نما شر وری کرن دما هون شر خو بردوام دکن اجی پروژه خود سکنین يعني راست اف تاثير خو دا چه کرن خودی درکتنا گلیما ام بیژن گلیما کل سر پیامانه هرشتکو اف هیز انجی اف دسکتی هین بلاوه ببن قریب کو روجاوای کردستان ده دیساجار کدی خو کومی هبکه او ام بیژن لبر خوب ده دولت انجی حکومت الشام مجبوری کو اتفاقی بکی يعني هم اراده و هزار بر افو ده پروژه کو او پروژه ایرو اف شریحه دکی کو پرزگرک ده پروژه دور نرخصن از دما دبیجم از بانگوازی بکم هر کسک ایدی شری خو بردوام بکی هون دزانن یانجی هون مجبورن کو به اتفاق امضا بکن و هون دانستاندنا با کورس روشلات سورانجی به قصدی را بدنا چیکرن اف تاثیر خو راست دا چیکرن بلکی ما د ساعت خود د وقت خود اف دخیانی ویرنگی ندا چیکرن لی تاثیر کی راست دا چیکرن هر وها وک ما دا دیار کرن جی برخدانی کی مزن گل برخدانی کی کو هر چهار پارچه کردستان به هفره یعنی باشور کردستان وک پیلن آوه هریکی نقاده نتنی لمان هیویا بانگوازیا هیزه که هر کردکی دلیویش کردار لید خش روجاوای کردستان لید خش داکت نقاده نه روجی و روج بونه شوی باشه لباشور کردستانی و لباکوری کردستانی باکوری کردستانی سینور ناس نکرن هاتنه یعنی الدولت تاثیر جدید کو اف ایریشین مزن و تاثیر کی مزن لسر هر چهار پارچه بکیش بوجی امبیج مداخله کی دا چیکرن کو زختل رژیم شام کر و مجبوری امبیجن اتفاقی کر جبوجی
يعني حمو پرزگرێکên کوردستان تێن شێگەرن بە هەبا گرێداینە تنیکاری پارچە بکە ڕەوشا کوونەها باشووری کوردستانی و عێراقی تێدا دەرباز دەبێ ڕاستەڕاست تەسیرەخوا لەسەر سووری دکێ و ڕاستەڕاست لەسەر ڕۆژاوای کوردستانی دکێ ئەم بێژن باکووری کوردستانی ئەپرۆژ یعنی هەمێ مژارن کوردی کوردستانی بە هەڤە گرێداییە تنیکاری پارچە بارچە بکە li Rojava ji dema dîroka mzêkirina vê peymanî pêvajoya integrasyona demokratîk nava saziya de hat destpêkir heta roja îro berdewam e. Hûn wekî partî bi çavê partî hûn çawa li vê integrasyonê dinarin gelo wek têgeha xwe bêguman di rojhilata navîn de pirsgirêkê têgeha hene mesele têgeh bi çi rengî ye li ser erdê bi çi rengî tê pêkanîn integrasyona demokratîk ji li gorî zagonên dewleta برنگێکی یە گەلۆ سەر ئاردێل گۆری وان تێگەهان تێ بکارانین یان ژی بەروواژی وێ تێمەشاندن ئەنجامن بچ ڕەنگی بخۆرانی وێ ئینتەگراسیۆنی ئێمە ئەم وەک پارتی ئەم يعني متولي دنابن انتجراسيون ونجي ديمقراطيك اتفاقك هاتيات شكرا بنو دوي اتفاق يعني خالي نوي اتفاقتين مشاندن او اتفاق جي بهنك خالي كو سازين ريفبريا وسر هنا راست راست وي تبدي حكومتي ببن هزكي كو دجبر ياوي ذكر تتخص تنبي بيرو تا كره بارچك ج وزاره دفاع ج وزاره برافانيه فدسكفتي كي مزن او دسكفتي كو تني تسينور روجاوي كردستاني ده دله آسیب و دناف امبارگوی کی سیاسی ده بود دناف امبارگوی کی آبوری ده بود هر امبارگو ده همو آریه ده لسر ریوبریا خسر هبو دما کو اب امضا بون چیکرن ایدی وکرنه کی سینور سوری حمل پیشیا هز کردی هاتنه وکرن و هزن کو دموکراتیک و بخازن سوریه دموکراتیک بکن جبوه يعني آلیوی ارینی یعنی آلیوی نینیج یعنی آلیوی ارینی پرن ام دکارن بیجن ایدی نه او هزا کو تخواستو نبکی ایرو تبوی شریکت ده وزارت برابانی ده او هزا کو تنت خواستا کو تواب ناف بکی تبوار کار بکی خباته بکی ایرو بوا پارچک ج وزارت هندرین بیجن وزارت کاروبارن ادارات محلیه هر وها ج محافظ همو سیستما وی ولاتی ده چاوا گلن روجاوای کردستان سیستم خواواکن خوب خبره بدبن تی بردوام کرن لیبر بسازین به حکومت کو كرد انكار ذكر حكومتك كو تجاره هبونا كردا قبولك ايرو قبول دكي هبونا كي قبول دكي ايرو تبدي في حكومتي دكي افهموا الين دسكفتين ما عندش بو قال كرد ما عنده دومينن ليبل انتجراسيون قالوا ديمقراطيك ديمقراطيك او حكومه هنا نبو ديمقراطيك ام جبوي ام نكار جيرا بيجن انها انتجراسيون ديمقراطيك نلغوري بيفاني وين يعني نغور بيفاني وين ونا انتجراسيون ديمقراطيك انتجراسيون ديمقراطيك تقبل كرني بن بشرط وبمرج قبول بكيش بوجي اف ما شرطه ومرجها جرك ببنى الدستوري اف امبيجن مرسومه درخصن جرك تكبي دستوري دستورنا هاتي افاكرن جبوس نكارم جرا بيجم انتجراسيون ديمقراطيه از جير دكارم بيجم اتفاقك او جي غافك بيروزا غافك برو تشاره سريه هرتش باتفاق دست بيدك بغوري او اتفاق ده باوري غافتنا ابيتن بو باوري اديت غافن شينبرغ قبول كرن وري تشيكرن دستوري دي وري تشيكرن فاف يعني ام بربه يعني ارمان جامعه وك بارتي ارمان جامعه وك هيزن دناف ريفبريا خسر ده كو ام انتجراسيون ديمقراطيك بدنا بيكانين ليبلي ابر بغافي بيكانين ليبلي ام كان هاج حالي حاضر ام جيرا بيجن انتجراسيون ديمقراطيك تي بيكانين وخاباندنا كي رايا گشتيم نخازن ملتي خا بخابينن ام ركباري كو ام تبلي حكومتك بونه او حكومت هي ديمقراطه بيفان كو تسر خبري ودبي نا ديمقراطيك جرك هولدان ما كارما خباتما سيستما كون بدنا فاكرن او د استراتيجيه ما دوكا بارتي ام د سوريا كي ديمقراطيك حمو هولداني خو كاري خو دوي چارچوبه ده بدنا مشانه جبويجي يعني ام نكار نهاجر بيجن انتجراسيون ديمقراطيك او تقول جي هنك داليه تيجينا ده هنك جدابونه ك تيجينا راست يعني تنكاري تنافي دي بدي ديمقراطيك تنكاري بيجي ديمقراطيك وراست الدكتاتوري سرقلي خود مشاندن جبويجي اف خاباندنا رايا گشتيم لا خازن اخو بخابينن ام دخازن راست اف اتفاقي خالويتين بيكانين بحمو هزا خو ام دخازن او اتفاقي منطقه دوري شر بكن شر لچاره سريه بريبازين حمد دانوستاندن و ديالوگي گرك وره ام باوري بهدو بينن بيرا ام في ولاتي اوا بكن ام من الشركه راست جبويجي دستور جمهوريه عربيه سوريه اسنكرم انتماء اخو جريدان اخو في ولاتي دبنا حتى نوي گهرتن اصلی که مجموعه انتگراسیون تا ناسنامه من هبونا من تتونکریه به وی ناوی آنجی ناویشان ناوی ولاتی که ام دخوازن وری آوا کردن دوی ناوی دوی هبونا کی متیده هبی گره که من کار نکی وقتی دست به که بیجه جمهوری عربی سوریه
تنكاري تبليفي نا ديمقراطية نا انتجراسيونه بس نا ديمقراطيك بون قبول كرنا غافن شيندر افيتنا ام بيجن دستوري دا ما في تور ناس كرن جبو يجي يعني هدفها ما ارمان جامع بيشروجي دا و امل للسروي خباطي بكن اف اتفاقي وري بيكانين شروري سكناندن و غاف ب غافرنا افيتنج بكون بيجن انتجراسيون ديمقراطيك لسر عرتي وري بيكانين دولات اكيد ديمقراطيك دل سر بيفانن هفجيانا ازاد ام كردن ام كردن كو ام سورينش ام هم انتماء ما جريدانا ما انشتماني هي و نتوي هي نتوبونا من نادم سر نشتماني و نشتماني خو نادم سر هر دو بهفره گرك ورن جيان كرن جبوكو اسوري كي همولاتي كي سوري باش بم گرك از نتوا خو انكار بكم افنابي انتجراسيون ديمقراطيك افنابي ولاتكي ديمقراطيك ام هر دو بهفره هم ولاتي بونا من افي ولاتي هي جريدانا مسؤوليتك من واجبك بارا ولاتي مده هي لبالي اف ولات گرك مجي احتواء بك مجي قبول بك وقت نتوا بلي تبالك شان سيرفي كيريزدار بروين دمكي الفيدري لسر عردي روشا السوري هنا دناوة تبلهفية كيدية مسألة برزيريكين زاغوني ده هم جي دما داويد مديد جي جل خو بيشاندان هاتن تشكرن هم لفر هم الهندري السوري بخوال لسر سياسة آبوريا كو السوري دمشينا هم جي آلية أو لهيدا يعني إيرو أمبيجن سروكي دولتك كيوكي فرنسا ور السوري ده هفديتنا كفرميدا سي تقين هاتن تشكرن دويد اف دده ديار كرن كو د سوري ده هنا او استقرارها نهاتي تشكرن برزگریکا تیگه بیژن هنا توند بیژن کو نقبول کرنا نتوا کرد هيا د علیوی سیستمی ده دستوری ده نزیک بونا نتواره ام کارن بیژن ابو سدمه کو هون خوش هلبجارتنین برلمانی هری داویده کو هاتن دست بکرن و خوشی وکشاند وک پارتی و گلک پارتی دن روجاوی کردستانی سدما وکشاندنی چبو گلو ریزدار پروین هن آلی تبلیبون وکالین کردی هن آلی هاتن وکشاندن تبلیبون اوان آلی سیاسی دناوا برلمانه که کج دستو ده کسان پیکتی و دنگی وان چه باندوری بکه جبو آلی کردی باندورك چاوانه يني بو كو آليك هر آليك نار برساتا قال لك بشوي هنا قال لك ام جيت كارم برفريه قهدار جبويجي ام نها يعني دسبيكي دا حكومتها هي نما انكار دكاز نكار مبيجم جبركو مرسومي هي مرسومي كو هبونا قال لك كرت قبول لك ما قلت ناكريا دستوري جبر هين برلمان نرونشتي ده برلمان رونه جلسه خو دستوري دينه دستوري ده خال بخال دم دريجه اف ام جي فيت زانن ام ايرو ام بغافن اريني ام نابيجن ولا هرش رشه وتني ام نكارن تني بكن ام دبيجن اف غافن هاتين ابيتن جريكا راست راست مثلا ده دوي مرسومي ده داين تايبتمندي هرمي كرتي ها تايبتمندي تكودر ده بباريس دما كو برلمان كاتا شيكرن و ام دزانن كو هرما روجاوي كردستاني یا كو بناف دكن بارزگاه حسكه پرانی خو گلی خو کرده یعنی جه کو کرد ده دسوری ده بهتری هجمارا مزن هي للجزيره هي دما کو تچار کردا و چار عربا ده خيبي برلمان ده وک نامزتا دیار ده که افچت هیبت مدی ده عيني وقت ده امي بارا هفده بدنا شكرن مثلا ده حسكه وك بارزگه گشتي چار نامزته کرد لبالي العفريني ده جبركو هشمنديا واللي ور حاكم جبركو اندامي والورن سي نامزتي كرد يعني هردو كردن تمام ام تبلي دبن سي عفريني تبلي ببن سي باجار ممثلين عفريني تبلي هالبجارتنا مجلسي ببن وببن اندامي مجلسي لبالي چما لروجاوي كردستان يعني تبارزگاه حسكي ياكو بهتري خو هجمارا گرسايتر كردا لحسكي هي چما اف چه بيوانن ددي ديار كرن كو او قانون و زاگون استثنائي اي اورتا اي كوبري ريجيما بعض دمشاندا لساحتان ها رجائيرو سرگل كرتي بردوان تخوازن بردوان بكر شبوي ما قوم تبليفا هل بجارتنا نابن ام بفي ريجاكو داينا ديار كرن بفي خاباندنا رايا گشتي ام قبول ناكر داما كوتا ام بيجي مرسومه قدر خستيا بوي مرسومه ده تما في قال كرت بيجي قال كرت قال كي هيا وشريكي في ولاتيا و گرك هبوناوي مسوگر د برلمانه کی کوی چارنو ساوی وی ولاتی دیار بک د افکرنا دستوری ده و چاونی زگبون ویرنگی به اف مجی و چه ولاته کی بده افکرن و ام تبلی بینابن ام ما تبلی هل بجارتنا نبو نکو ام دخوازن دجبریا و حکومت بکن لیبلی ام ناخذ ببن شریک خاپاندنا گلی خو شریک شاشتین پیشروج شریکن کو راستی جی و مافی مت دوی وری خور به 10 کسا 11 کسا 12 کسا 15 کسا نه دیار کردن
يعني دیسا عینی چاوە مە ئەv پیڤاندا چێکردن تورکمەن نابێ ڕێجەیەوە نابێ دۆژ سەدێ لە سووری گشتی ئەو ژی یازدانە گەلێ کورد دۆستنە و ئەم 20 سەدەێنێ وەکە گەلێ کورد ئەف چی پیڤانە ئەف چی مەقیاسە ئەف چێ قانون و یانژی چه عدالەتە کو دەتخوازێت وی وڵاتی دەبێت پێکانی فەم تەبدی عدالەتی نەبوو ئەم وەک پارتیایەکی تیا دموکراتیک ما اف بلانين وناسكر ما قوام تالينا من جبويجي ما هاد جبيني ببارتين ريفبريا خسر دا تشيكرن شخو ارماج او بكو ام بالشان دا كردي را باربه بكن لي ساعتكم ام هي ويني قشكنو ام اگهدار بون جبو وين وان شاشتي كو ريجيم تخازي بده تشيكرن كامي تشيغا بابا بيجن مديد راست راست خبر گهايا ام بيجن اندام دني ايشان دا كردي مجلسا انا كسا ونامزتي خود ديار كرنا وقاعده خويا جماهيري ركوم كرنا ونامزتي خود ديار كرنا قلت امتى ليه البجارتنا فبيكو الامبيجن الحركه كردي فجري بيكو وكا شاندا كردي بهفراني قاش بكي راس بيكو الحركه كردي بجري انجي بشاندا كردي فجري برياره خدا تديبو اما ما ببارتيين ري بريا خسر ببارتيين كو جدر في انا كسي ما بهفر جبينا خوشك انا قوم تبلي في نابل اجبركو عليكي با دبي قانون انت هالبجارتني هنا ليش درفي قانون هالبجارتني دخازي استثناء جانجي روشني اورتل سر هريمه ما بدي مشان ام تبلي نبي دفرد امجار دي بيجن الين كردي بون دوبش تبيكو كونغرك هات دار خستن وشانديك هات تشيكرن وهيفيا قالي كرد قالي كي مزنبو چارنو ساوير لي وغيرا كردي شانديا كردي كويب شامير هفديتنا بناوي كردا ودوزا كردي بك قالو تشيا يعني نها شاندا كردي سكينيه او جي بكريارن وخباتن كو انا كسيداينا بكارانين ام حمجي دزانن ريجيما شام راست ملتي ريخسن كري قبولنا كنك تاني قالي كرد يعني اللي وغيري بيكاتيا علي اولي دنري وعلي لشكري دنري لي علي سياسي ام بيجن تي جرينجي نادي وانا ناخوازي گلکی بريخسن كري به بخدي بارتين سياسي بم هزكي سياسي بنجبويجي جروجا يكي كونفرانسي 26 نيسان هادي تشيكرن رد كر قبول نكر جو ام فان اوا قبول ناكن فان هلوستن كو داين ديار كرن اف هلوست دا ديار كن كو شاندي قبول ناكن جبوي حما هولدان خارجي ميكر كو ما پارچه بكي ایمدید کو شاندا کردی رغمی کو گلک جارا سوزای کو می شاندا کردی ببینید لیبل شاندا کردی ندید چی دید لوی داره تنی انا کسر رونشت و تنی ریوبریا خسر وک سازین تکنیکی گور او دبیجن هزین کو سر عردنا قصده بعالی عسکری را نقاش بکی بس ما فی گلی کرد عالی سیاسی ده گاونا آویتن وش بویجی پارچه وش بوی ام هولدان دکن کو جاره کدی شاندا کوم بکن و ام جاره کدی به هفره خباتي هبش بكنت بدنا مشاندن بله براستي جهين ما تخص ام بهتر مجارن دنجي نقاش كن درباري علي كردي دو يكي تو يك ريزيا كردي لدما برنامج ما قد ياي براستي كرد تاسي هجر تشكي بيجا ام خاطري خوب خاص ام سركفتن جوار دخازن و ام دبيجن جلي كرد جركا هين بهتر دستوریا پیشروج ده به هیوی کی مزن نزیکی پروژه پیواژوی ببیش بر پیواژو راستیجی گریدای آستا خودی درکتن نامه به دستکفتین ما آستا هفگرتن نامه به هفره به یکیتی اتفاق گلان به هفدوره امی بکاربن که سوریا پیشروج سوریا کی دموکراتیک بدنامه بله گلک سپاس ریزدار پروین افسروکا پارتیا اکتیا دموکراتیک هم تسپاس دکن شبو نرین و بشداریاته ساوی سپاس گلک سپاس بلي تماشوان هجا بفي اواي امديك هجن داويا خلقا خويا الشف حتى خلقا كدن حتى مجاري كدن بمين الناف خير وخشيده هر شاد بن شف باش